Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounding towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo suala ulu fo matamu sa longa ifo fanga ia palauri ia ile tsanga tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua Israelu sa mola tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena le fia lu pa ia pro no le tua ia le se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile Samoa a fia loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia loga no le leile tato te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia ilfuafuanga fafsotai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso uvanoa awane ingalo o se fia nga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se site o lova pena o na tala no matuspa ia o tausanga umalava e loi malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist o le maua le vaenga ma le vaenga o le mena si fia ile nganga ma mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua fe lua lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia funia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talofa lava, wa paanga kato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e sel tau so o lo atua ia o se mesa famani na ia ole
o le te la mea le lei uma ai o se o le unga le maunga whirua inga le na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai ma le fa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo ma nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Globo TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo totalo le tua ai ma nei fo o te soli fo i au le tua sa fa malanga lu ia te tento ne mo finis fa mo dang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia o lo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ile liisa vanoa o te malanga atua Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le fio ngale atua ia ese fole vainga ina walu ma vai matula ele ia tele lava ni luitau na o mai ia ai pe lava ole na o vai ai le vai tafe o Yordana ia ole vai le sa baptiso na ai Yesu ia ole sa fatino ai la mato baptisonga to tele mato limas fulu fa i matou sa fai en matou baptisonga i sunga foi fa whengainga pe ona matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga fa aftai i le atua, le ia vanoa tatala mai e le atua, ia a fai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wava noa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le ava noa, ia e fai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talofa lava,
o lo wingoa o e seta wa afsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafia te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafa o Yesu, amene, ma amene. E toi o wholofa ma whaatalofa atu sa mole atu no pele nei fo i vaenga o le fiafi lea ua tātou to ai tau nuu mai tātou manai o le manawa o ngā luenga e mua o na whātou lima atu lau por kalame le swafa maualunga o le tātou li o Yesu Keriso i le nei vaenga o le fiafi whaatalofa atu fo i le au na le tua sunga i le to ina ia alo tamkarasi ama ia mafuta mai fo i le fiafi ia ma au na tia o sa mo nei vaenga o le tātou au nanga mi ele tu ma lo sei fu mo nuela sunga fa malo fo ile so fu mo la sunga ile fa fe ngainga ia ai fa talo fa fo ile pa ia mal malo le tātou tunu fe la mo e fa fu mai ma wani fa salonga fa talo fa antu ia tu so fa man malo Yesu Keriso o ma fa ia ona tātou fe lo ai lungo pe agul e pe no to sila mai ia mama to va yatu ia e fa pe fo e vatu fata lo fa ia la to o lo malanga mai lungo ala tele va be igual por kalame nei ia ole fe fa ole por kalame mo la to o lo malanga ta vale fa fonga mai ia ave malu la ta vale ia mata la te mi u nei tu pu se fa la be ia la fa tan mal tamba martina mal fa nau il fale malu aftai la sunga tem iele li ine fiafi mana iale tatou falawi lo le wa a matatu nei taimile tu sa matatu malanga Israel wa ia mana si ia o ga la sunga pure te wa o le sai nei le fontanga ma le ampaso o Israel fantasi fo ma se sui ma le malo Israel le sa tu filo ine i si fa sa fa matalanga pola le au mal fa mo na filo inga ni ta ya
Ia masalo sau se taimi o na watu le o se whaupoponga ia o se tawalumanga fo i o le mafutanga. Ia maa, ia taa mata mali malanga. Ia taa mata mali malanga. Ona o lea e taa pena le taimi ni le tātou malanga mo Israel. Ia e le lei ona lausilafia fo i pa ia malma malo si o tātou atunu. Ia o lo o maua pea lea vanoa le taimi nei. Ia mo i lato umalava o loo ia ise fuafuanga mo Israel o nei tausanga. Ia o loo wa tā pena fo e le tua matatala e le tua nei faitoa. Mole tino o Keriso. E ta tala i so o stangata, e ta tala atu le wanoa i so o se whala potopotonga, po o se ekalesia, o ai lava, ia o loo maua le wanoa. Peo tūlanga lea wa ai atu fo i moli mau i lato wa malanga ma moli mawina fo i lau ele o le ai o Jerusalem mai pei o na tātou whai tau ia so umo le tuspa ia o kan matango fi a fa pe le te fa fonga mai au ia ti o le masau sala ia fa so tai mai le sunga le au ona nei wa o ia le lo tene so tai mai ia tu tala no le winga malanga al malanga o lo te tala so se tu tino Keliso o ai lava le tangata ua mu le lonto e fia ba ai ma fia soli mea na fe mali wa ai le tātou whaola ia o lo wawa noa le o le awa noa le leile atu inatu ne e se e la ngona foi le la ngona o tangata le a foi o moli mau le matango fia ma le mamalu ma le whaadinga o le mana alofa o le atua i le a foi nu o Israel i le mwhailang whape tātou te tala noa i a sidi wa o Israel sa whape au i o langi o tala noa mai aso ai o la titi whape a ko i ka kau Israel o ngā le langi ale ngai longe ale tātou te wheo ai whaatase i lalo langi nei i a tasi lea mo i mitinga i atia lo fia soli i mea fo i sa whiawhi o ai Yesu i a mani tala le lei a Yesu Keriso ne moli mau ola e o mai le vai le moni mo le tala le lei o mai le so lo tu mau le tele o mea mai le vai tau o Keriso o lo tu mau lava e o mai le so io ai la se ale fia tango ma fia soli ma fia pai ma fia vai i le matango fio le mana o le tua no lo ava no nei a be le fa fonga mai e ma so sal ya foi fio lo lo tu ia i le se tu pe tele al wai Paua le mea tatala i le atua lo whaitotoa o lo loto. Ma tatala i le atua lo loto. I ona whamanuia leo le atua i ate oe. Malo. Moni lava saunoanga. Temo. Ono tūlanga foi lele. O le a ewa aia foi nisi mea whaia le atua. Ono lo ngai oi lunga o tau por whatua tua. Ono le ia se mana o ngai lo loto. E se mana o ngai lo loto. Moni a. Awai... pe te fa ai lolo langona pe fa leo lo langona pe le fa leo o le tua e si la fia mena na te fa tu bu na o ia na te fa tu bu ina mena e te ma fo o la te talo fo le na a va pe o nai e te mana tu natu ia i lua mana tu natu fa tasi ma Keriso o le tau nu ai leo nei me uma moni lava vi ele tu ma lo fa tai o le tūlanga le wa i el tātou malanga wa whaftai niso i lātou le ua wha mautu mai ia lātou swafa e mai se fōi o lātou wawanoa ia ai masalo lo o toi umistaimi ele o toi umistaimi ia o na tapunia leo le wanoa ia mea lea e toi nātu pēa ma le ngang whaaloalo tātou ainga po le tino Keriso ia o le taimi nei e whafsota ia nei se o e sila fia ia e whapena fo i ona fia malanga ia o le taimi nei e pasi atu ai tātou whasalaunga ma tātou whalau i loa loa alu taimi nei ia nei te ua tapuni lewa noa ua o le sila mea e awa ona sila fia o le toa tele o tangata e malanga o le tu whaititia fo na o le tupe il malanga wai o leo te fa longo po silia marton se fulu tangata ia wa o mauti noa ia a fa pela ia masesi ton se fulu po se fa se fulu fa popo ia ia o ka se pa wol pasesi
Wal me mauti noa, e tai me voe a whale a leo tō la iti tangata eo, ia to eftu na i fo le pasese, a to tele. Ia wal wifo ai lalo le pasese, o me lana nai whamalosi a tō le tino ke liso. Ia o tō whamalosi, se a e mata pe, o mai le wala au le atua e te alu molo oli, i le whamaoni o le atua. O leo wai wa ai tino i mea sa whapea o na tātou whaalongo ai, sa pe sa tala whaangongo le whaalongo, ia so ia isa la e, ai vai ai, ia te alu malo loto malie i le. Amen. A whape fo i o iai ni whatu, ni mea whatiata mai lo whina, o ila na whaasino iai, ma whapea na whamanuia ina i o le tua. Tali fesiri umo e masar salo iai. I ele. Ta pena mai la malanga. Lo teimi nei, ia wa se lewa mata na fa mautu malanga. Se fe sa fam tanga va nga tonu le wa tau fona va be mal malama ye ke ma manole au fa fonga. Moni lava ono le peona failo atu le mamalo su tatu atu no ele to umis taimi ona tapu ni le leva no ono le mana onga foi lele ole ia boanga ska ko va lele pula ya tatu pa ma pe ska ko va lele a fa pe chacha foi ka ko va lele mo mo fe ngofi ya va la be le ka ko ke malanga fa tasi vais ya tau su elan tanto wa no ai nga tele ole tau unga foi yo sa ilia o le nga tol vale le ya sa ilia fo potu tali malo tali e lo tu afio atu talatu au mali la pe tu langa lana e tapuni lo le vanua e le maua la ila to e muli mai le fa manuianga le maua taimine o le totongi foi lele o le tipose te tau file vanua ia ai pule lava o il totongi no le pasisi totongi la pasisi se ia o lava le aso le au mai ele airline e fa ngata ia fa ngata fa o tosa ia wa la o ko nga kai me tu mai le ava noa e te mafau wai pe te malanga pele ai ia wa o le stangata o leva na mo miti te fie tu lau ele le mena fio ai Yesu Keriso ma le mea tau Israel wa le tat fai atu te lai te mai o fai lea o ngā safa pe kai ka Israel ngai lang ia le tate lo nei ia le ava noa la nei tate alui se io ta mai mo mata le mata ngo fie mal fa unga le tua fo i lona nu wa tele fa manuianga ale tua ia wa le upo ale tua ai fa manuia ia Israel fa pena fu fa manuia ina lo tangata me fu la le ta wa lo malanga ia ele ia le au le pelo mai ta ita sesi ia mali le le ale moli mau ele ale pu e mai lo wanta le te tu ma pu mai lo wanta nai lo le tangata le sawa moli mau fai la fa talanga le mele wa o ia ai uma tu fa pe wa la va fin ngalo le tu ia tio ia ala mai mo ia la fa na ia ta le mesa e o ia e fo le lu tau ia la to e fi ho fo ia to ia amen na e te tawana sta pena mai ia ma va ve fa i lo mai ia ma nu le ma ole ava no wa le va nga tu pe tongi mo tau fia ia na tongi ai nei te wa sau fa pela tapunia la va no ia wa tongi a to ala pasesi ia un tinga ai nai le a terminei o le tongi a wa e fu ai lo tama ai nga mo malo pa wa le be le nganga a to ia o atu le so tapunia ai o mai atu lau lo pasese na pasese e afi ai mo lo nofo oi i Israel pe mo ia moni le sa nonga te mo ono tulanga foi le breakfast o le dinner ia o le faltalimano ia o le transport ko na famonia ale se tu petele ia o le no fa longo i malanga ista ngata te se furuli mafe ia le mele le itatu ile kai o ia a to tele la tatu
ia o le faigofia fo na ma tu'umamaina ai tatou avega Malo, paftai, ia, te lo le umanino na vaenga. ia Ai whafsotai me le tātou au nanga. Ia pia whai i se. Nau ta inga ia te oi, kusa peke wai koe le ise mei kongo le account. Le ise mei lo lima. Ai whaatua tua i ke fia o oi o. ia E whai e le atua mo oi. o le tasi le vaega e tāua o le tasi ale nei vaega tāua o le ola talitonu ma le faatuatua Ia. i le atua e na te whaia vāvenga. O te manatua tala Sprinsky na whai. Ia. Na latu langa, foi lan wha e vangalia i Samoa, na whai leo lan tala. E umale lotu. Le ise lan to mea aina o kukana. Ia. Ia e atu lor whai whatu, ia whai tatu talo whaftai le atua mo mea ai, e umai. E umai ta talo, atu tu i atu tangata la ua watu na mea ai. E te le fia maua na manuia. Amen. Le ne ola faatuatua la na le e te tauan tatou ola. Tatou te talo ai manao ai lo pase. Se pe vai ako la ngona le atua lau te talo le oa. E whaafafonga le atua pe wha leo pele ai. E whaafafonga le atua. Lau te talo le oa. E whaamanuia le i atua. Ia e whai malo tali tonu atua to. Ai o te whai mal masasa. Pe kari e pele ai. O le whaatuatua la lea male i le atua male angana. Male alofa moni i le atua. Taimi nei. Ia sa ili. Sa ili i le atua. Ia na tali mai leo le atua e atua. Alleluia. Ia o tat o nai whamtalanga na mo tatou malanga. Ia e monisi vaenga fia malamalama i tatou a inga ia whasota i mel tatou nanga ia on tatou taltala no lea. E si me mana ia le tupuni vai aso lo sunga temu. Ia. Vaso ni le wham natu ina i le nanga sa mo ia o te roni. E leo se mea lai titi. O le ngangana Samoa. O le tasi leo ngangana pitosili na to tele tangata wa fesota iai ma whaonga. Ia ele ngatala ngan Samoa ia al Pasifika. Ai pe ia na tau la mua le ngana Samoa. Umalo le ingilisi ma o le Samoa lo. Pe a whaatulanga ngana o lo to tele tangata o lo whaonga ina. Me foi lana e whaafetai ai i nai ia i lato taita i o se tanto watu nu sa tau la mua i le tau mawhainga o le whaonga ina ngana. Ia lea la ua mana ia le malo ni usila. Ma ua whaia i alo lato vai asa whapito. Ele ngata la na sa, ele na sa mo. A mai sa Pasifika. Lea la ua wa i ala i vai aso taitasi, ma masina taitasi lo whaonga ai. Ia tunu ese ma lato ngana. Whaari e fo tu manga. Ia wape ale aso ia sa whaingatana whaonga. E o ai tunu nganuenga. Sa le whainga whaonga ina le ngana. Ia lau whainga nga whaonga i tutonu o nganuenga. Lau whainga whaonga i tutonu o whamisino. Wa amana ia ai. Ia wawela le amana ia. O lo wa iei me o whaali di upu. O whainga whaali di umani i documental malo. Da ia mala malama tutusa mai tangata le ngata la nata Samoa. Ia tangata umol Pasifika. Putonga fiti. Toke lau. Rau tonga mato tele atunu. O lo whaonga ina le. Le o wha mawele e awa noa, e wha manatu ina ne ngan Samoa, pe lau tātou. E leo se mei titi fo ila le, mea fo ila te vi i ai, o ai tātou whanau pālangi, o i pālangi, o ngana mai. Le a fo i o i pese, o pese Samoa. A ese lo fia ali puri. Ia langa o fia tele me tau pese. Ia a e whaafonga la, ia se pese, mai se pālangi i tātou pese, o se muro loto. E se le whaanga e tia lo loto, ona o lato fui le tau whai nei e whaanga tātou ngana. Pese mai, e se ne maa nei o tātou whaatunga, pese mai pālangi sole. Ia me le whaftai ai lato fui o whai sao tutonu, le whamantuina nei vai aso sunga e kale sia taitasi, i o a onga, i o tangata taito tasi, o lau whawhiawhia, o whala paputonga, le alava o tu mailo tu tau au, le whamanatuina o vai aso whapitona neo.
o le ngana Samoa. Amen. Malo whaftaile whaasoi lau sunga te wa o le tato manu lau tia nei tau sanga o le ia malu lau sa fo lau I langi maa. O le manu lau tia tau avena nei tau sanga le na mata mai la vai le sa le na tala ina I le whaamna tuina o le ngana sa mo iau te roni. E whai asilo loto le o nol whapetania fo I le sa wai I lungo o le Ministry of Education I le komiti whaafoe na la tau wa. Ia tapena ina le whamu. Ia malu lo sa for lau I langi ma. A well-grounded self is a successful self. Wow. E whai a te mo silo loto le manu lau tia o tau sanga le neki. Ia e mantua la o le sa. O le upu le e ave e o le va. E ave le tavali. Ia. A e pe ala e malifa la le winga le upu le ia malu lo sa. Ma fulau langi ma. E se le maa ngai rhymes le. Malu lo sa. E mataulia a o lo na tu I tai se va. E tatawa na puluki uma mea uma. Wani ni mea o mama tae e tatawa na matu le ifi le ifi sa puluki e mea ia. Ma suau o palpalu ia na pidikia ele o mea ia. Ina ia aua ne ina i o Sofia le vai. Ia. Ai le malanga. Ai le ia. Wa whakua ai loa le mama inga waku I kai. Ia. Turo I taina e wā turo le mela e punga mai le vai. Ia I nā no la le e tue ngāru lua e whaidonga le na ngāru lua le o le tufunga la tō te tue puluki ina mea. Ia wala le wha moe ia aua nei mama lo sa. Ia le upu voi le e pe o le upu le pese voi le wala ualofa. Mama tele lo tawa. Ai le aise leo e wha mawhana whana. E se mana ia. O le mea la dea, le ngana le mea le, o se whi au tā ua mo I tātou. O te whaftai komiti whaafoe. Sa la tu tāpene ina fōle nei mau mātango fie. E tāwan tāpena lo wai tono lo wainga, e tāwan tāpena. I le au ngalo walu e pere upo lele, I le au ngātea te osi taulanga la e lua se senga mlo uso. Mlo tua fine. E ta tau au na whaale la ina role o si taula. Ina ia sao nga le mu, le wha moe moe. Ia uange e laku lau kaulanga, ma la walu le loku, ma lau kakaro ka piripiri mai lunga. Ia aru sa o atu sa o aisea, nanga lewa. Le mea la lea, le mama, a whapeo ingi mama whapea I kongolo ainga. Whaale lei. Whaale lei. E kere o ki ai lo walu lalo. E kakawana e alpe lunga. Me la le, e se le mātango fie ai o le mau. Mātango fie. Mātango fie. Pei o le mātango fie fo I le tuwha mai ma whaalongolongo fo I ma totoa I le talatala ino o tatou. Ia wai tofu a le tangata sa moa marona whaamtala ina. Whaamalamala ina. Ai se maanga I o melenga I sau noa ai fo I le ile pio le fascino foi le se safo lau eu fui ta vale ma ko dia foi a fa pe ala malanga se me mama e te tawan to alu to siaki I singia pe o tala fe ngai po sa ngale mu le ta vale le anima pero como para yo pa o fa e ka funga sui pa o me uma na tamu fa soa o le soa o ka ofi o moli wa me uma ia o kesi foi lá ia o kesi wa melanga e te taua ona e faile kesi e feo lolo ai o le me au na tapena I o no a fi ai le fa mo ta ofi o le suau ke o mu le afi o po ia le vai ia o mo pa o po le leinge ke o alu ma le penu le wala e siaki umala le losa ai te le fai malanga amen o le sala le tala no ai o me le awa mai se fatingonga matango fie fai ngofi ia tala me e se le loto ma mau ma le ao le tau me la le fa mai ia ta pena lo sa o le afo le ngunga na ia malu lo sa ia le lei ato toa e te le fai malanga Ia le pe o le tulanga na fo le
le tele o me fai ona faatusa i ai faasino i ai le sa lea a fai foi ona faasino i le ainga ia malu lou ainga ia le manga ia i o le upu le sa e saunoi ai lau sunga alu o le upu le ia lelei o ngā puluti i lou sa wai loa na le au loi lungo le afi Wai loa ele inga. le mama le sa pe ana kui kai le ia wa le mega tu o kloi kai ke va ko la sa lalo la punga mai ba o ke mam na mana ma se ngu fa ngu ko o ia bo le leila di fa ngo okay lo se me sa fa makala lo tu ai te o awa me wa e singa i pu iti nai tene le lo tanga me foi ati man ia o me kasi nga me pe fa le yang o ati na ma ia o kamala nga fa le nga ba e ti ta wala nga ave ku kai nga vai lo la ye le o punga mai vai nga ye ko si mai lo la e fa jo nga o ma me e pu te lo la ye ba e ko kulai kai e ko pe le ya wala se vai e to sa mai fa ia mana ia te matua i mana ia te le va enga le ole malula na ole sa fo lau po le ainga po le fa nau ia le lei ona puluti io e pe ala le to mantua le tala ya mose io ina ua le atu come ina ua fa sola ma tu le ato ma tu le vai ele i kama i mea lenga puluti ele kama i fine yo fe lengol fine io ka i lo sole wo yo kapeta pe yo fingenga le fingsal aulanga yo kapeta fingenga nga mako ia puluti le ato lento e tonu tama me na nga ka mai puluti so ole vai ma le vai la ia le watu le atu komele mangoto pesu le su wale sunga mo se sa fa e vai malu wale sa ko inga fo lau lo ila ma alua kulol fo lau ma kafe ai a kongo ai ta fo la fin fo lau mana ia te le wai le wa toi man tole mau le sa tilo tu sila iso tole ia se tato tilo la wai faiunga sili mai ia tato watu mo tato ai nga foi e fa fialanga puluti le sale fo lauta te tal noia ia mai foi fata ta inga le ia mose wa me la ia lenga puluti le lo matua ia mose ai le tu ina le atu komem fa ta fele vai ai mo le so to ilu fe potol wa me wa mafua wa matua ta mo le fenquenga o tu putam ona ia ave le mo ia o le atu kome na ia puluti ai i le pulu e Mary ma le pulu sa feta ina ia tu wai le tama ona tu wina ai lea i le vau tuutu i le au vai o le vai tafi nga maku wa i folau wala i langi male le sao wa sao ngale mu o ngo mea ia lenga pulu kia awa fa pe mama ele mama santa fea nana ole ala na puluti da ia awane ia fa ina le pepele tutonu le mangoto wa mangoto lo o la le awa masalo pe kafe a ko le a 12 di mita ai ngoto wa fo la mo sao ia le vai ai ole puluti ai ile ngato te si le fia pe fa pe puluti le ai nga me fa pena ele ta foto e fa tala ina le vai nga wa onga ia wa ole tama tu samona amen le la ta o ma le tama wa ia wa ole tama tu samona ia wa ko ini ko ke sia le la ta o ma le ta o pule o tanto wo o mai le lonoto o le awa onga e au ina o ai lau fa sino le me tau no fai fa sino le me le lei fa sino i le atua a mata mai e vai a tatu a mata mai la o nga sosa
ha mata mala nga saiva mai o ina faia oe o le fesili ana le fesili mua po le ase si me o ina faia oe ia e a mata i le tua o le tua na fai a wai lo fa so mai lo malesi me a wai la lo fa pe mai Yesu so mai lo mar kamale mai a wai lan tal papa o nga ia fa mta pusisi le o inga ita tu fa na ia va ai i le tua fa mua le tua ia tali tonu le maliu Yesu Keliso le na fa ona ina tanto ale fa fai ngo fie le amatanga na na fisili fa a wone manatu ma le fisili le o ai na fai oi o lo watu le loto polta matiti malona ma fau o le atua na fai o fai tato fai oi mera na so malo mal fisili o ai la no fa ona o Yesu Keliso o le tali ina ia tu le upu ina ia mawhai o na ola ai le upu e o mai matua i o tue tala atu i tua e la fa mai ala Mose o ai la kan papa Mose o ai le ngo Mose la le wingo le ngo Mose mai to ina mai le mai o fesili nei e fai ngo fie il termine ya fesili atu la le la to tala ile matua le la te noto ile mafaufa le o ingana le o onga le na e au ina o tatu fa na mai fa na witi se mai lo ma le si vai ia wa mantelona fai tau lainga ma o e mo tau noto vo e wa o le a o tanto wa fa tau noto ia mantu o le tau sili le te tala no ia le la e wa o ina fala wa tele to tonu o onga fa tu spa ia ai o le tau sili le ia e tu mau la tau loto le ia o se mai ngol tu spa ia le tau loto le o le manatu ina ia e tau loto pe ia le ngaluenga le ma fa ia o le e ia la ta mai te manatu lo loto ia e te mai te manatu ma ia ke a wanga ke ai o le tapenanga le o le puluti le o le tapenanga le o le sa o lo ainga o le sa o e tai to tasi o le tapena ina le o lo tangata ia na fai tau lola ia le isi mea nai to tono tu spa ia na wa mal lama i fai tau tu spa ia pe me alo fole nganga o le tu la fo fa aulo ia e ola ai me ia tau na e ola ai ina u e matua awa e peila le upua o le tama e tu sa monala awa o le matua tai pe ala la tira ia amen le tau ala le na le tato tau o le fanau au oi au fo ia mai le fa pela au na o to mo fanau ia o fo na o ina tato me to vai ai me tu ale tu mea faingata tato te le lo o le ia o le e mama le tato sa tato te e o vai ke au o la fa pe kai la sa o me te lo te manatu mo fai ale ngalo e io te fa le tonu la va ai mai tamata e la fa le tonu le ai fa le tonu now me voi e pe fe tai tanga te ya that's just a word mo ale me o fa le tonu foto ai lo ai ngawa what to do fa pe e sa fo la ko ia nai lolo e te tawana na pui awane to yo ia vai ngale pui o man mere awane to yo ia awale le upo a fo le ale tusi ai fa tasi fa lo wala fai tul fai fa wale anga tu sala ele o ina o a fa per the same mistake ole ke fai me ia wal fa melolo if you repeat the same mistake you are fool o ia le vale pe ai se ele o ina o o le mama la le mama i le o langa le tangata ia mau o loi fai ngata ia mesi e fatu muina i tātou e le anganga o na manu ai le o tātou i so se mea malu i tau la tātou
whiangai ai ali lau sunga Aleluia. Malo whaftai. Ia leo whtau ia matataimi. O le matangofia o le tufa foi man whaasole nefiasi. O na o leo wa whitau I lei mal tato au tu o le manai o le manawanga luenga. O le tama e tusa mona ala. Ia manu lau sa. O lona winga o le vaenga le peunga e sau noa foi lele. O le puluti ma le vaenga mua le o le ia malu lau sa. I no le o le lei tato whanau. Ia le inga ia manguia la lato fo launga I lumana. Ai a mata atu nei. Mata nei. Ia mata mai tono le ainga. Mata mai ta ma le ainga, martina le ainga. Mata mai to tono loto I fale ainga. A watu fo I lata mai ti fafo atu ma le ainga. Le ua a matona si isi atu le lato folau, sa folau I fafo atu ma le ainga. E mako I mausali le whaavai. Mausali le mea ngā o ina ai. Tu mau le mea ngā puluki ai. O e peo tūlanga le lena e tā o le puluki. Ia o le o ina. Ina ia malu lo lato sa folau. Ia langa I fo kemi kau ke le mafuka ni tatu whana. O le tasi nei o vaenga tāua. Langa tā e teimi nei e te tāua na whaasino le whanau ma o ina I lantou mea o ina whai. Wa tātou te le loa, tātou te le mafuta I pēr. One day, o le ale lei, o le nofo mai. A o teime e whai a ingai. E au aina o foi mei o whai a inga, ma le tiu te whale a inga. Langa o le teime e whai a ingai ma toi malanga. Tua ono nofo I a inga o teito lua, pe nofo na lau. Ia aua nei tupu mai ni pe whea ma ni whale tonu le lava. Ia sauale si lunga alai wa loa le whanau. Le mea au ina whai. Ma mea au ina te te atua I vaenga. Ia wa mea sawa. Tātou te leo tau. Tātou te leo tau ma kānaka I whanau. Ia. Ro tātou tau ma nganga ngai tu atu. Ia. Tangatana. Awa awa ai mai o le sua malie le li o le le tua I atu oi. Whau mai le tangata pito sini na e lata I ai. A le o so to lua. O seisi o lau whanau. O seisi lava o tau ainga. Ma se o lo e lima tamu tau I ai. I mea whai le ngatu tono e kalesia mea. E ui mai na. Na tofo ina ia ma mama inale. Ma mama inale tātou sa. Lo sa ma lo fa moi. Awala te ita tupu mai mena. Moni la. O le o ina tele le mo tato. Awa tato te ai tupu mai ni mama fa pe. I tu tono tato folanga. Langa o me tupu. A o tangata waileli. E na te iloa e maua ia le file mu. Ia. E le ai se me itai. Amen. O ia ita ia i le fa o ai Yesu ke liso tau le sa tau e fa mai. Ia e fa mangalo ia I lato wala tu te le lo le me lato fa. Amen. E le fa pese fa si o ke ku ia I la ko so walu sa pingi no wali ne ai. Bali. Fa mangalo I lato wala tu te le lo lato me fa. A wala te vai lo uso le tu puele me. Ai e tilo through. Ia. E ke aki lau sirisira ile. I vai, e sea langa wa o ina o ile upo le. Amen. Bali le ba. Awai, o anafi. Ia whai o leo whai kala, ko anafi no. O tuai se call fo I se tasi fo io. O li talvo, ia, o lau tala la le na whai. Ia, ua wha tala mai un whawhita au fa. E whai nganua, e whai le ai. O wika ia I o paru se wha. O tangata o le tua. Ata, vai oi. Ai anga umalola tatalo le tae ao malau vi ingang na si ile tua e lua ku fekau ma bea ia o ke la longa ngai palau vale ai o ma vai lau vai bangen fa fonga mai la tu le wa fai de ngai malanga ma eita o ia eita ia o kala Yesu ele lo ka ke lo kau ma li sidi ma a o nganga ia tu o tangata ile tu te o for tangata a o inga
Kelsiano a tupu mai nei mea. O e fa o so ina o le li o langi. La isea, langa o iati o le mea lofa le tu. Le titine mai, o le wai lata i le tu na tofolo le o. Ia la e ngange tātou mo keriso, ia iopu. Ti ngā wha mai oe a kapukari a ngā omelele ia, whawhia mena. Hallelujah. E vai lai ai. O le fōlaunga la lea tātou. Ia mo e oe le while e mu o le li. Ta si lea mea e se whātupu, puluki, si le puluki o telo whawhitau. O le while e mu o le li. A mo le while e mu ki ngā lawa le vevesi mai te nofo le le ia. O inai lo ai. O lo ia te oile a nganga o le li. O lo whawhile mu ina oi. A wafo o lau sile ma mau. O le fo inga luele a nganga mo oi. Nā mea umai whatau waa e pewe maisa. Ia Solomon e whatau waa nā mea. Nā waa ngea e tātou ti ngā o ke liso. I leise sinkoe o ia. O le sasa, leise sala. Leise anga sala. Anga makua tele ia manuanga. Ni sasa tatui fa pale le makua o e kiri nga faki le ana tali file mu ka mai pe ka mai ma moi ko sele lo fu le sele na ko vai a sele ma moi furia i le se ka la vai le se tala la vangela ke di soma mai tato a tupu mai me la le ia tanto wola fa o pe o ke dis a wa fa mai o pe o ke a ko fa kai mai me ke fa ko mangia ne ia me la le ia o le tama tu sa amen hallelujah a wa amatua ia fo la wa ia longa la le man ma te mo fi ia lau sunga le patonu wa eu tau ia mata taimi ona umai le o tatou manai o mana wanga o tau lunga foi le o tatou manai ni vai ngole fiafi te lo na wa maua mai tatou ainga le sa vali o tala le ne fiafi ia malu lo sa fo lau ilangi ma pe on tatou ia le manu lau ti o ni vai aso ai masi foi o le ngana sa mo ni tau sanga o whatau aina ia o te rone. Ia o lea lawa e lainga tutusa ma tātou manai. A o le tama e tusa mona ala. Upo e tuspa ia. A o ina toia ina e le toi te a ese ai lava. E whapena umase tutu la au atu al polkalami. Ina ia o ina le lei tātou whanau. Ia le lei ona puluti o lātou sā, ia awalo lātou sā fo lau mole lumana. Ia e maisio le wala aua le tua ia te i lātou. E mole ato ila ngang whaftai tele, si o tātou ainga, ia ona o tātou taimi whatulanga ina, o lo tāpena mai fo i leo auna le tua mo tātou taulanga fiafi. Mole tele atu le ngang whaftai tele, whai e ilo leo ma sui o le au auna nei, e maisio le pulenga ma le aunanga Global Kingdom TV, ma tau te mole atu al whaftai tele i le awai mai le nei vaenga le fiafi, whaftai fo i lau komeni, o lau share, o lau whaasoa, o lau whaim whaamanuyanga i le tino ke riso. Ia o le tau le tu lai ono i le afo le ono, ia o le tātou pulkalame mo Israel, wa o le afo iwa a mata o na tātou yail whaamnatuina o le Pentekoso. Ia i tausaminga i tono Israel, ia tātou te talo fatasi ai mai amana tua le nupo le tua lau te talo fai mai le ke nese sulu fai upe tolu. I will bless those who bless Israel. Yes. O te whaamanuia ia te ila tau o e whaamanuia i lonu. O te whaamalaia fo ipe o te whetupu ia te ila tau e whaamalaia i lonu. Ia, o le tātou ko kalamina nia fiafi pe fo nia noa whaftai tele atoi le au auna le tua le sunga ia alo tem krasi ama ia mo fo nei lau ma le msele ia e au auna tuai tātou mamalu si o tātou watunu ia whapia fo i le tino ke riso tai avanoa tai le tua i taimi ia o lo whatulanga mai a wale tātou o unanga i le aso ma le aso ia e sisi fia o molingi o lo whaanga
si o tātou ainga i o. Ia, whaftai tele a fwy mo le pokalame la sunga le tai le pokalame le yaso. Whaftai mo le amano mo whai fwy na mau e whasoa tu ai lunga o le Global Kingdom TV. Ia, whamalulu atu le a fwy sa auto whafunga mai se whati wale tonu i lau whafunga. Ia, o whainga i o mea, tau fwy na whatonu mai mātou e se puruke o mātou whale tonu. Ai, whaftai tele atu ai i au nā le atua mai lato umau o whapea on tala ina tala le lei Iesu Keriso iso se vaenga ia mo pe o tau le file mo le atua wa tau te leo tau tangata ia o mo meo nganga le tātu tau mo la o le file mo le atua ia lo fatele atua ia te o tau umalawa o lango ina nei po kalame mai mo mai. Ia se tasi leo awala e watu ai le finingalo le atua. Amen. O le awala wawe le pe whaona po nei wa. Wa watu le finingalo le atua. Ia whamanuia fo nei po kalame. Ia male au nanga. Ia wa o atu e o tō moota, o tō lawa, me o tō wawhio ai. Le fe awa le atua. Ia whamanuia tele le atua. I fe au ngaluenga nei lava ba yaso. O le a uma. Ia whatu ai fo lo tangata mo o tō uma lava. Manui tele lava le wha moe. Ia, mai atau nei, lau tau auna Pastor Mike, whape foi le sungai ia alo, Tamagorasi ama, ia, mati whaatu ni vaenga le whiawhi tātou tui whera ila soa tai au, ia, ilon taimi masani o wal tātou por kalame, ma nei o le manawa o ngaluenga, e mol taimi nei, soifua mai manuia. Talofa lava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia talofa antu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia no malanga tua i sa la elu sa mo na tunu pele o te faftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Keriso ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile Samoa a fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia loga no le leile tatou te malanga tu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia il fuanga fa so tai pulenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso ova noa awane ingalo
o se fiafiaga tele foʻi lou nei tagata ona e le tasi se site o lo faapena ona talanoa mai tusi paia ia o tausaga uma lava e alo i malaga lo faailoa mai ai le au latou o le faapena archaeologist ona maua le vaega ma le vaega o le mea na fiafia i le agaga ma misia i le nuu paia Samoa tapena le 2.5 o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Iesu o sanga ia fonia le tua fa ia fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moi ona o Iesu. God bless you. Bye. Hello, Talofa Lava, Pulevinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom, talofa lava, ua upaanga kato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e sel tawo so ole atua. Ia o se mesa famani na ia ole te la mea le nei uma ai o se o lungo le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo mai tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo totalo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia te tekto ne mo finish fa mo yang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma, and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word,
It is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga e lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala i le li isa vanoa o te malanga atua i Israelu ia o se ta fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga pe ona mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i atu oi. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafio te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai pei o na o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.